Zdravo ljudi, dobrodošli u novi video. Danas igramo Minecraft Pocket Edition Survival Games, epizoda 5. I prošla igra je bila, ja sam bio barem zadovoljan. Došli smo do deathmatcha, ali nismo došli do deathmatcha. Bili smo blizu deathmatchu, a dobro, bili smo blizu uglavnom. I izgubili smo, ali sada idemo opet. Ljudi, promijenila sam skin. Isti je kao onaj prošli. Samo je ovaj kratki rukav. Aha, vidimo, ovo je makar u redu. Sada ću vam pokazati moj skin. Vidite. I za ove perspektive isti je. Sam ga mogu preuzeti bez slušalica, ali ja sam uzela sa slušalica. Evo da sada vidite nešto. I sad ćemo vidjeti da li ima iko sa Balkana da igra, pa da budemo tim. Mora neko vidjeti. Vidjet ću opet. Da ima liko. Hurry up time. To je dobro, hajde. U redu. Da vidimo gdje idemo mi. Idemo što. U redu. To mi je jedna lošija mapa. Men. Izvinite, prelagim se malo. U redu, uspjeli smo se popeti. Ujapa! To sam se u redu, to mi nije jasno, ali dobro. Idemo ovuda, ovom stazom, evo. Lakvica. Čest. Super. Ura. Dizet ću mi ovo. Super. Jedna od loših mapa ima finih stvari na njih. Ali ne sviđam se. Nema smisla malo. Brže neka. Odmah se.
Super. U redu. Šta ovdje? Nešto napravljeno kao nekar i uništeno. Sve šačem kao da je stvarnost. Uredovi su dobri, nisam htjela pobijeti. A ja nisam htjela, ako bi on mene napad, jadno. Osam preživjelih. Idemo. Plivaju. Ja svijetam. Stari. Super. Oh. Još samo hlače da mi naći. Deathmatch počinje za 3 minuta. Često, super. Pojedano. Full sam metalni armor. Super. Gdje ću sam ovo pila. A slab sam zato što hranu. Tu vidim da nema još nešto. Sjeti ono. Brže. Ima. Još mesa ima. Čudno. Osio. Super, sad sam full metalni armor, imam metalnu sikiru. Idemo sad istraživati ovuda da nema koji često. Super. Ja mislim da u verziji 1.0 dolazi da možete kupovati sve villager. Da možete kupovati emeraldima. Dođete kod villagera, kupite od njega, dodajete mu emerald i to je to. U redu. Minut još samo izdrži snježa. 1 minut.
U redu, ostao sam jedini, ali ovo je bilo veoma blizu. A dobro. U redu, hvala na gledanju, vidimo se u sljedećem videoklipu. Ćao!